ngase phong ki tuan tuan manipuri se phong sing gi marui be I pau sing khonga saraga manipur top channel gi make di gi mayam da share to zigi han ba marui ba pau am oina la kho saraga bere lenga ki minister reshuffle mi ani faw thajade okram henari minister gi thabak thoram pai khidre leba asigi constitution gi matungina manipur da minister tara ga ni thoi leiba ya halaga su minister nongthongbom beren gi lenga asidadi minister tara digi hena thamdre वालिबा मिनिस्टर फम अनि असि लालिबा मे अनिगी ममांगदा मेनसिनगनी हाइबगी थाजब लैरि बीजेपी न लुसिंग बसुंग सिनब लैंगा असि कानना कांग्रेस एमएलए तरुक फम थादोखि एमएलए गी फम थादोखरब मखोय तरुक अदुदि वांगजिंग तेंथागी पी ब्रोजन वांगोय एसी गी ओइनाम लुखोय वांखै एसी गी ओखरम हेनरी लेलोंग एसी गी एमडी नसीर सिंहा एसी गी गिनजोन हाउ अमसुम साइतु एसी गी ngamthang हाउकिपने मखोयने बीजेपी की लेंगा मखाताना लेहनना लौखिबा थौदांग अदु सखंग बोयना ओइनाम लुखोय अमसुम ओखरम हेनरी द मिनिस्टर की फम थिंदोखि एमएलए की फम थादोखरब तुंगदा हांगदुना लैखिबा फमसिंग मेंशननबा वांखै एसी नतना अतैगिदी मिखल पांथोखरे अमसुम लिलोंगी नतना अतै एसी सिंगिदी मखोय मखोयगी सिटसिंग फंगबा ngamduna नौना बीजेपी की एमएलए ओइख्रे अदुबु लाइबक थीबरी सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर ओइखिबा ओखरम हेनरी गिदी हौजिक फावबा बाय इलेक्शन पांथोकपा ngamdri मसिगी मरु ओइबा मरमदी महाकना फम थादोक सखरगसु माकी मथक्ता युमखाम इराबोना थंगलकपा इलेक्शन पिटिशन अमा हौजिक फावबा जजमेंट लाउथोक्तना लैरि मरम अदुना फम थादोखरबा मतुंगदा हेनरी ने एमएलए ओइरंबा वांखै एसी गी सिट हांगले हाइबा नखै सिंगबा ngamdri एमएलए की फमसु थादोखरबा मतुंगदा माग बीजेपी की सुंगसिनब लेंगाक मिनिस्टर ओइख्रे अदुबो लेबा असिगी कॉन्स्टिट्यूशना एमएलए ओइदबा मिय अमरा था तरुक्तगी हेना मिनिस्टर ओइबा यादे हाइबदुना मरम ओइरगा ओखरम हेनरी हौजिक मिनिस्टर ओइद्रे हाइना लौरे मसिगी सबसाबा खुदम हाइबबो स्टेट कैबिनेट की मिफमदा महक यावखिद्रे मसिगी सुमतक्ता ऑफिशियल की ओइबा मिनिस्टर की थबक थोरमसिंग पाइखिद्रे ममांगदगी हौना मिनिस्टर अमगी सिट हांगदुना लैबा मरमना ओखरम हेनरीना पाइरंबा मिनिस्टर की फम थादोकले हाइना लौरगनी हौजिक लेंगा असिगी हांगदुना लैरिबा मिनिस्टर मसिंग अनिदगी हेंद्रे ओखरम हेनरीना पुरंबा मिनिस्टर की फम असि सबसाना हांगले हाइबसि थासिगी तरेता सुप्रीम कोर्ट सथगदबा मागी पेटिशन अदुगी जजमेंट ओइगनी अदुबो कॉन्स्टिट्यूशन इदुना थमखरबा था तरुकी मतम हाइबदु सुप्रीम कोर्ट ना हेक्तमा जजमेंट पिरक्तुना मिनिस्टर ओइखिगनी हाइबदुमदि सयेतनबु वफम ओइखिगनी अमरमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ताम असि मथंग सही मार्च 19 लोइरे मरम मदुना अनौब ताम अमगिदमा तंगाई फदन फेब्रुवारी थखाई फावबगी मनुंगदा इलेक्शन तौदबा यारोइदौरी पांथोकदोरिबा मिखल असिगी येंगलगा हांगदुना लैरिबा फम अनि असि अतोपा एमएलए अनि अमदा पीदबा यारोइ कना कनाबु मिनिस्टर ओहेनबा अमसु नौना पोर्टफोलियो होंदो होंजिन तौबा हाइबदुरी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनगी अपामबगी मखा पोली अदुमकु स्टेट खरगी हौजिक पांथोकलिबा मिखलगी फल असि लाउथोक्त्रिबा मखै नौना मिनिस्टर रिसफल तौगनी हाइबगी थाजब लैते पांथोकलिबा मिखलसिंग असिगी फल मे अनिदा लाउथोकनी हाइबनिना मतम असि फावबद चीफ मिनिस्टर एन बिरेना माकी मिनिस्टर रिसफल तौगनी हाइबगी थाजब लैते बीजेपी की लेंगा हेक सेमलखिबा मतमदगी हौना चयेतनानिंगाय ओइबा थाउदोक वाथोकसिंगना पिक थाना लेखि मसिगिसु मथक्ता लेंगा की मपांगल संगेंग पांथोक्त्रिंगगी मंगोइनना कांग्रेस की एमएलए अहुम डिस्क्वालीफाइड तौखि डिस्क्वालीफाइड तौखिबा एमएलए अहुम अदुदि लमलाई एसी की खेत्री बिरेन कक्सिंग एसी की येंखोम सुरचंद्रा अमसुंग कोम्बी एसी की संसब बिरने डिस्क्वालिफिकेशन की केस असि हौजे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर जजमेंट रिजर्व तौदुना लैरि जजमेंट अथुबा मतमदा हाइदोरपदा पॉलिटिकल की ओइबा करी अहोंबा लाकपा याबगे हाइबदु तंबा ngamdri मसिगी सुमथक्ता एमएलए कयामरुम इलेक्शन की केस मायोगनरिबा मरमना कक्सिंग एसी की एमएलए ओइरंबा सुरचंद्र डिस्क्वालीफाइड तौरगा महाकलंबानखिबा मिखलदानी सुपताखिबा रमेश्वर एमएलए ओहेनखिबा असिगुमना मथंग लाकपा याबा मरमना सहिमागी ताम असि ख्वाइदिगी मोटपा नखै सेंगदबा ताम ओइरगा लैरि हैनसु पाव अमना मखाताना फोंदोरक्ले अमसु मखासे थरकपोइना अतोपा पाव अमना इम्पैक्ट टीवी की पाउमी मुसुक फुरकले रिम्स द एमबीबीएस तम अथोपम सनातन मिसी की मतंगदा खुराइदा खोंजंग संगसिनबगी पाव लौबु सलुबु इम्पैक्ट टीवी की पाउमी एलांगबा मुसुक ngasi ban tawba mioi amana furakle thawdo asing ngasi nungthil pung 3 rom tarakpada thokibani khongjang sangsiliba mioi singna खुराइदा लंबी थिंगदुना पुलिस का साउना मुकनाबा थोकले हैबा पाव फंगबदगी मफम अदुदा पाउमी सिंह सेंसिनखि
ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕ ꯃꯨꯁꯨꯛꯁꯨ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯧꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯨꯁꯨꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯎꯃꯪ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯦ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯂꯣꯠ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 38 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯄꯨꯟꯅ 946 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯗ 50 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯅꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ROP ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ amadi General Secretary anina puna kuyak pidun thadorapa sirol amana hai Manipur lingakya amata ngairaba teaching medical institute ama oiriba Jenims asida tare suba ROP sanahangadabani haiba demand association ahum asina matam sangnadagi democratic oibu khongjang sangshinduna lakhibani masigi pakhum oina hawkiba sahi English singaniga kungi December taragani panda Manipur gi Chief Secretary na demand adu numit chamanigi tungda thabakta onthoklegani haina thajaba pirakpadigi association sing asina sangshilama khongjang handokhi adubu ahongba ama pawba laikide masigi makata sangsilako oina sahi asigi hawkiba March 15 da phamkiba general body meeting amana teacher association institute asida March 18 gi April 3 fawba academy activities sing khudimak lepnabu warep lauki adubu numit adumaktada association ahum asiga secretary ga puna phaminaduna wari sanaraba matung mathangi numita pangthokadaba cabinet mifamda agenda oina haptuna khanagani haina thajaba piki adubu thabakto onthokide masimangna Jenims ki oja sing nursing amadi staff sing su authority na miraibani haina lawi maramaduna athuba matam amada hekta association sing asigi members sing resignation letter phawo pisilagani masina miyamda thengnagadaba khudong sarabasing adugidamak nuaitaba usari hainasu serul aduna makha tarakli makha satharak poina topa paw khara namu nongmaina kablaga hui haluba miye ama Sursampur police na fare kunduna leijaba hui amabu minungsi khangdana nongmaina kaptuna haluba miye ama Sursampur police na fagat kre hai hui amabu nongmaina tamthina kaptuna hatpigi video ama social media da post torakpadigi DPS Manipur kawba account amadigi thaudu adu yaningdaba utuna Chief Minister N Birena miyeng sangbinanaba haijarappadigi matung tarakpada hui bu tamthina nongmaina kaptuna hatluba miye du Sursampur police na fagat kibini hairi Sursampur police na fagat kraba miye dugi maming Thangmilan Hawkip Sai Kunganipan apok laikidraba Lut Khawjam Kawi El Semon Village Sursampur dagini hairi hui hatpagi video adu DPS Manipur gi account Chief Minister na thaudu adu gi matangda miyeng sangbinaba haijarakhi post adu da palliba waroldi India gi atop state singda street dog kaya laiba adumna iramda Manipur asidadi street dog lehendanaba mapu masak khangdraba lambi da taduna leibu hui kya laying biduna mafam sana thambiba hui singbu masa mau fana na da yektana thambina ba Manipur gi mafam khuding da satuna vaccination program kya tawjariba Manipur haiba lamdam se hui bu yamna nungsijab state amani haina malem gi mafam punamakta saktakani haina ngasi dog protection society DPS Manipur na tumba saba khangdana
होटनाजरीबसिंग असिबो पुकनिंग थौगटपिबा ओइना मियोय असि एक्शन लौबियु हाइना थागलखिबने पोस्ट अदुगी मतुंग तरकपदा थागलकपा थाबकतु मियोय अदु चुरचांपुर पुलिसना फोगटखिबनि हाइदेनसु पाव अमना मखा तारि मखा सथरकपोइना यामना नुंगाइतबा मसुम लेबकथिबा पाव अमना एक्सीडेंट नुपी अमा सिरे सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कंगलापाक पारिंग की लंबी थोखिबा एक्सीडेंट नुपी अमा लेकनबा नंगदना सिरे मा खलकमिनबा मपुरोइबना सोकपदगी रिम्स लेकनखरे प्रेसना फंगा पाउडर थौदोसिंग असि नुंगथिल पुक मरिगा मिनिट 10 रम ताबा मतमना थोखिबने थौदो अदुरा लेखिद्रबा मियदुगी ममिंग कंसावी माइतेंग मरिंग सै निफुगा मंगा मपुरोइबा के मॉडर्न सुंग मरिंग सै यांखै के तरे कवि सनेल डिस्ट्रिक्ट की मसी ब्लॉक की मनुंग चनबा पारिंग तोंग विलेज तगिनी हाउसिंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कायरांग लेबनी लेखिद्र कंसाविंग माइते मरिंग असि ngasi sandel da leiba mayum na satna bagdama bus parking tamna ma ki mapuroiba ke modern sung maring na gari masa activa da kansawing bu maning da tonghalaga thilakpada maning da lakpa tata truck amana thombada sokpadagi thina sokpadagi lekana panangdana lekidabani ma ki mapuroiba ke modern sung maring na sokpadagi rims hospital da pukhatuna lekanari haikena su pawsina makhatari amasum makhasa tharakpoina to palebak thiba pawa manang sei taruk ta ngai riba nupa masa ama irak na dunu sire thawal district ki manung chanba phauden laitan lairak-tagi sei taruk ta ngai riba nupa masa ama ngasi thawal turel ta khibadagi irak na dunu sire hairi lebak thiba thawdo adura leikidraba nupa masa adu md kasim elias boy gi masa nupa ani gi manung da atom bani hairi lebak thiba thawdo adu ngasi nungthil pung ahum lom tabada angang adugi mamana phi suringai di khang khangaudun angang leiramdabadagi laurakpadagi laikai myam sangduna thiba humba hokhi tungda yeripok police amadi fire service ki miyoi sing yauna thibada pung mari ga minute yankhai ga mari rom tabada angang adu thawa yaudaba haksang oina phangki hairena su pawsina makhatari pawsulu silakpoina tentakna manipur gi wangbra thokpa paw khara sayol ama lockdown thamlagani bangladesh ta anoba covid-19 web laksinanabagi damak government na april 5 dagi hawrga sayol ama subna lockdown thamnaba warep lawre haina thangjanamita dhaka minister amana lakthokre wafam adu bangladeshi road transport and railways minister obaidur kwadar na thangjanamita online press conference amada lakthokibani Sairaksida lockdown aduda komthokadaba miyoi sing amasum service singa mari lainaba anauba guidelines sing atuba matamda thoklagani haina laiba asigi minister of state for public administration Farhad Sohaina phungdokre factory sing leptana hangani amasum worker singna hygiene gi rule sing ngaklaga sip 9 mathau tawgani government general holiday ga pangkhak ohenkiba ahanba lockdown adu ahanba covid-19 casing thengnaba goloinana laina asina miyoi kya sihanbadagi kumza englisingani ga kungi march kunga tarukta hokibani haina spaw amana makhatari tentakna atopa paw amana gang rape ta senabasing nanthokna bo khonnarakpadagi police na nungmaina kapkhre masagi class 10 khaktamak tamnibi mahairoi nupi masa ama gang rape tawbada senaba miyoi marigi manungda ama police na nungmaina kapadagi makhong na panduna sokle police na phungdorakhibada rape case atuga mari lainana police na ngasi lakhan namasum bikas phabangam kibani makhoi ani farba matung court puna honaringa da policeman amadigi khangauduna amana pistol mulaba matung mafamdu thadoptuna sena bohonaki makhoi ani adu police na phaba honaki adumoinama lakhana police tam onsinduna nomai kapslaki police na su handuna nungmai kapada lakhangi makhongna pankibani tungda makhoi anima police na overpower tawduna fakhi lakhan hauzi local hospital amada laikana duna laidi haina superintendent of police rural Kesap Kumar na phungdorakli thaudo du da scenery ba miyoi marigi manungda ani police na pharabasu atopa ani amadi phabangamdri makhoi haujik thibegi thapa akan mamona sathari sai nauribi nupi masa do hokiba sagol sunumita miyoi mari aduna nupi oibigi ikai khumnaba manghalaba matungda hu pijaduna thamlamani nupi masa do hospital pukhatuna laikat narabasu ka hena phibam sokchin kibana maram oiraga laikat naba ngamdana sikibani amaramda Chief Minister Yogi Adityanath na nupi angang na sataba crime sing matang na sapsaba action laudabana state aduna asiguma thaudok asi ka hena thulaklibani haina samjawadi party ki lusingba akhisel yadap na maral sirakli haina spawaman makhatan phungdorakli aduga memar yoiba maruiba ipaw khra update joy shudan mem da pizarke mem adu fungai minersi hojikoina di matang sa kainarsi and thank you